Naluwas ta sa pagtuo. Karon ang atong buhaton na pud igsoon, maglakaw na pud ta sa pagtuo. Kay sa tinuod mga igsoon, kung dili ta kamao maglakaw sa pagtuo, dili sa ta kaabot sa langit. Kay ngano man, madala man ta sa atong sitwasyon, no? Magdepende man ta sa atong nakita. So ingon si Pablo igsoon nga naluwas mo sa pagtuo. Tungod sa grasya ta Dios. Karon maglakaw sad ta sa pagtuo, dili ta magbase sa atong nakita. Kung gusto ta igsoon makalahutay tas pagpanglagad sa Ginoo, kinahanglan kamao ta mag-walk by faith and not by sight. Di kalikayan kaning mga lagad tas Ginoo mga igsoon, makasugat tag unos. Makasugat ta mga igsoon og mga pagsulay, mga kasakit, mga disappointment or unsa man dia, makasugat ta og mga hagit. Kay normal na sa dalan padung sa langit, daghan kay hagit. Kunya okay ra ta og ordinaryong mga hagit kung dili mga sakit sad kaayo igsoon. Dagang mga Kristohano igsoon nga wa kalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo, sa diyang nay unos, nay pagsulay, way kwarta, ning undang nakapuyam ning mga lagad sa Ginoo, daghang problema ngano man kay wala sila nag-walk by faith. Wala sila naglakaw sa pagtuo, nagdepende sila sa palibot, nagdepende sila sa ilang makita. Apan para sa mga naglakaw sa pagtuo igsoon, bisan way kwarta, malipayo na, nagkatawa na, kay bawo man sila. Nga wa ni karon pero naa di ay. Kasi kasuway na igsoon. Murag wa pero naa di ay. Ang saad sa Ginoo igsoon, di gyud na mapakyas. Basta saad sa Ginoo matuma na. Nya ang saad man siya. Ingon siya, my God shall supply all your needs according to His riches. Ingon siya, dili ko kamo pasagdan o dili ko kamo biyaan. Ako ang inyong magbalantay ug walay makulang kaninyo. Ako'y bahala ninyo. Amen. Maunay na kanindot. Maunay giingon ni Pablo that we must walk by faith and not by sight. Kay bisag wa kay kwarta imong hunahuna na kwarta kay ang faith lahi man unsa meaning sa faith. Ang faith igsoon mao ni atong gipakanaa ang wa. Mao nay faith. Bisag wa pero tanaw ko naa lagi ni. Wa may hen pero naani. Ang faith igsoon mas nisalig ka sa pulong sa Ginoo kaysa sitwasyon nimo nga di maayo. Wa ka nagdepende sa circumstances. Wa ka nagdepende sa mga pangitabo. Kay nag-walk by faith ka, nagtanaw ka sa di makita, mao nay walk by faith. Again, wa kay kwarta pa. Nya naningil na, nanay naningil mo. Pero manguna-una, di juk ko pakauwawan sa Ginoo. That's walking by faith. Ugahi ka ma-discourage ana. Maglibog ang yawa nimo kung saon ka pagluya. Ingon si Pablo sa Episo, naluwas ta sa pagtuo. Ug niingon pud siya sa taga Corinto, pag kinabuhi sad mo sa pagtuo, ayaw mo pagbase sa nakita. It's all about faith. Pagtuo pareha tong kuan igsoon. Kato bitaw mga apostoles nga nagampo sila og katong nayawaan. Nya wala sila ka-cast out of demons. Ngayon sa gingon ni Jesus, kuha nga ramang pagtuo na pod. Aron mahitabo ang mga imposible, kinahanglan tag pagtuo. Sa gingon ni Jesus dito, kung naamoy pagtuo nga sama kagamay sa liso sa mustasa, kaya ninyo pabalhinon ang bukid ngadto sa dagat. Ang gibuot pasabot ni Jesus dito, kung naatay pagtuo, ang mga imposible mahimong posible. Sayunan baka ng bukid ibalhin sa dagat. Dili na basta-basta, kay bulungan na, milagro na, imposible na. It means mga igsoon, kung naatay pagtuo, ang imposible, mahimong posible. Mao ni nakanindot, nag-walk by faith, not by sight. No? Ikaduha igsoon, matod pa sa Hebrews 12:1. Okay. Gilibutan ta og bagang pundok sa saksi. Naay mga nagpalibot na to, himantayon mga marites. Magsigpamantay na to. Sukad nga nagsige na tagsimba. Nangilagad ta sa Ginoo, ning biya tas makadaot nga bisyo. Panidaan din ta ng mga marites. Hala si kuan. Hala. Pangitaan tag sayop, gamagamaan tag istorya, dauton ta, himuan tag isyu igsoon, no? Normal na igsoon mga lagad kas ginunaan na, no? Nay mandaot na to. Apan ang nakanindot igsoon, kung naglakaw ta sa pagtuo, kay bisag sakit na kaayo, dili ka mobalos. Sakit na kaayo kay gipasanginlan ka pero tungod kay naglakaw ka sa pagtuo, dili ka mobalos, magpabilin ra kag paubos. Ang una-una nimo, yes sakit kay ilang gibuhat na ako Ginoo, gipasakitan kog maayo, naghilak-hilak ko Ginoo. Pero nag-ingon ka sa imong pulong nga paubos lang kay ikaw ang manimalos Ginoo. Ikaw ang mubayad. So nganong mubalos man ko, nganong mag-post man ko sa Facebook ug akong awayon sila. So gahi ka masuko, gahi ka pasukon sa yawa kung naglakaw ka sa pagtuo. Kay wa man ka nagdepende sa madungog nimo. Ang tao nga naglakaw sa pagtuo na magdepende sa mga sakit nilang nadungog, nagdepende na sa pulong sa Ginoo.
So bisan sakit na kailang gibati, dili gyud na mobalos, magpaubos na og iampo ang iyang kaaway. Mao ni nakanindot igsuon nga naglakaw ta sa pagtuo igsuon, no? Gahi ta pasukon sa yawa, maglibog ang yawa. Kung sao man ako ni pagpasuko nga init manig-o sao na wild man ni kayo, pero karon din naman masuko. Sao man ni nako kalma naman kaayo. Sa una og mangisog ni mo kuha ni siyang 45. Pag humentado ni magpabuto ni karon, di naman gitaguan naman iyang armas o sao naman ni. Ngano man kay naglakaw naman sa pagtuo. Mao na igsuon nga dapat kamao ta maglakaw sa pagtuo, dili ta magdepende sa tong nakita or nadungog. Kay kung di ta kamao maglakaw sa pagtuo, makadungog tag sakit nga istorya, mangwild ta. Wow! Ug sa katubi ning paborito na kong kingkoy sa una nga Dragon Ball, mas super science ta. Pero kung naglakaw ta sa pagtuo, wa ta magdepende sa tong nadungog nga sakit kaayo. Cool ra kay ka, chill ra kay ka, panahon sa sakit kaayo nga sitwasyon.